uh, an walle da la shang de korwande kon kelinga ja shanga bakel ka pai die chron kina dangro jandangro bakel bana rach ka tin konti lat korodian kenyam gure berach ano ke ripon kon lat korodian gure jeno berach ke kana we ka lar ko kenchet ke ta maliki ta kori rayucha ka sa Sudan kenyam chane mi jiang mashalat wud janga kel mila police rawish ke juba tana jalin kel wuda mo che mi jiang jan long che de chef chinere ngwan chi lo dien che jada long ka ja bu ko linga je report me bana kulu we ka to ko kien den gor jeno de yen medina ko kan koloniam mi jira mi jidit kan online tv channel don jen changan yam ko ji ko bi online tv channel bi jejek gor jeno jin der channel der je support did subscribe kada notification bell did je twine ko mi chete ka lar mi ci bray gwas me da shamala shi be kiji ka pet ko mi sha lar da shi kiji kam guji ja ka Facebook page ka Nur Online TV page ka Facebook gor jeno der channel der je support der follow kami shi follow ka don kan we ka YouTube channel kan ni channel kan je support tan der we der subscribe chang bele lawi ka Facebook bana je to kam dan lero da gwasame no report ni am chairman chalariye take a police officer kel rewike juba mishi ngwet ki ger rek chaka de kono choro no ger bajaja la ger ka bajaj cheje dwight ka ki ke yit wichar rewike juba no chela do rame me dwaje me jene gang members bana kula we katin kon lat ko ngai kon no South Sudan ngot ke tela ngot sometime tini la ngot la kan ka listed ke dien shanti ke power bi ja abuse lo some police officer la kan power te kala kana ya ke la kan power la kana use ka dom chi jen lo ta dan de lat ke ja gwaza me cho la jene wuda mo shale Captain Richard Ray Cole jen wuda me pan ka chandar ana jen jele trebile mubor turbile mo ano shi rekshe che bin ka kude la bajaj ano mi je bin kude mo ano cha alangai konen wang turbile dan la turbile kula gwi ke jenene kaje ano cha nene mo cha je tia da jen ger rekshe kana mo ki ger bajaja ano gwaza mo mi ci do tuogo en wo chitko changa jeno chi chirek che dwor che jet tul la nen joro chu woch chu bara torbiele chu wen gwadamo ka chu gwarek che chu kef chu gwarek che ka chu jadwach chawana no de ja kef che look wan je no de ja kef be look jana duwaje ran ke ken midit duwaje ken midit then after that me ci to gene me shawona la ja kap ke telegram ma ci yo ke video tike camera mi cha yo ja ka juba gwada duwaje ran tin jen jele ke beni civilian ci jel ke beni din chol kon no de la beni beni kume ci jel ke beni kume mi jel ke beni kume okay de la gwa jen police officer mi jel ke beni ba jele ke beni civilian ke milk so jen an gwada mo mi charan che duwe chahon che Captain Remo ano che on long ano jen dere garmo dere je moy keriek ke dere je nak ko duwe je pele je shemon ano so an gwada mo mi ci to gene chinedi ti ka tadan ci doro lat ke je chari ko chaja kan chirma dar ngai kone no chari po chaje tup ko ba ko ngaje no ngum le rod ko kuje mo ko sha video re chaje record chwa yodika
a police ne ki de ko la shwa yode ke ne ko ken chi ko right ne many activists en mun yakane ko jen pelara ma mo chamon che dwech ka dwen midit la ja kap ko banyoko lu njok ne me shala aso buluno cheriek che jalat rieng mo te ko da yira andara kabat me cha ja yodika cha jugo jin chi mi jeng jen chelat chi Ramadala National Police spokesperson chala do ne jene be wuda me be je gor ka wuda me de je yen ko me chala da mi jegalon she power che ja abuse already e jubana mo ne ma nyodo je no de we je mo tele jangot ko minen yaram mo police officer de no dere kem ni je dere nangre ti jen ki dere je oti gwat mi de dunde je pik je doine ran ka tede ka jat ki yin mi jel ka era mo wa ngotin kon tige je ngot che ka yar ngot te la ran la ja kap ke special du mele la rami mo normal person ki ram la civilian de ngaje no dweje ni je ko kuje ngot barama me ngaje ngot so mu ram ngai ngot de lele di jin dweje ran ka dwen mi choro lot ko che dweje kalo peleje e shamon ka juba wuda mo chale captain Richard Ray Cole a police no peleran e shamon Ray wiki juba dwen mi jiak e ko cha nen torbiele cha je tet che cha kemno jene dere nang ka tejen de kwakata to de go cholten men be jelong jene temi chalat chela ram me e geng member e ram kel kini ganni ne ko langwa ko kwal ijen duwaje jam a chen che ngaje no chwara ram mo kara muger ke rekshade so dere kemno je dere wiye te ngon mi shela ro jinra mo me te correction ki ram mo me la geng on mi shi jige nega ka dwech angode dien shi la ro tele ngot so right now no me tineti one ti lo dien che jap ka wude me la police officer me ngeng ngot ka ngot che kala tit ka de lo nagaran pele je chamon enona Captain Ray jen ko officer wajen baje dil look ne de contextual ke criminal investigation department machal CID be clarified and do badan en charande nakaja alari ga me tuoga ko konya jen gwada dana tuoga tin ka juba town road ke video dana cha share ka social media so na me che chup che dak we mon ke lu ko video ja ko lo per ka yor cha yode ke je men chilat je ka long e ngu chala da ta jo ta dan chiran do ke je cha je record ti ke video den chu ko laro sha malik ko la apologize a cheriek che jalat so ramamo che forgiveness che deserve ko police officer mo nang na ram mo mi dong shanga de ka jaram dana ngai ngot so na me amle rode ki mi choro lat na mo tore wiki ju biya ko ngaji no di ala tana la kan power kan abuse especially wude me e wud janga jega man dana chalat jega long one ka another information take mi chalat gwaseme ka kwi inquiry ana bar writing ko chalat rewich ka juba ki ka sa Sudan men chalat jene gwaseme ana wa che bonan da nan te kwi inquiry te ke diena wa chi garo nyok mi je karodian kana te ka gap ki te ka ngwani requirement kan tiang ka wo de kwi inquiry de jalat kan we ka me chalat kum United Nations ka ta dana to kore ga jare wi ka sa Sudan but one thing is very clear men pendi reality chiwo kan pegnat kana kwen ma de kwen kwa de Japan on ala national election chiwo kan population census kana conduct ke kan pegnat kana kwen man dia gamdi chiwo kan unification of forces kana kolat ma de pegnat de Japano me de kwen kwar me de Japano chiwo point the kan permanent constitution kana kontuk rewich ka juba ke ka so Sudan me de kwen kwar de Japano main issue kwi Dr. Yang Machar me kana konlun me kana kon kamra retigen chalat kim ya di no tela gwad me de kwen kwar de jalat ke Dr. Yang Machar me kana kon bra retigen
there's no other option mede South Sudan der wen yam keje unless chidang ma char che jen enimite reng ma char mu te jen ke te reng ma char mu te South Sudan ajen do badan de kan kuin kwardien mode kan kular no baje kondak ko dimana kona shalat chawara me dane kumal kujela tan ya dakring ma char rameta mal ke 2018 kene kir e dakring ma char engu mede kuin kwade jelado ke ramadan kwardial ko alat ke jogde chane diti chaga jugono yena ka kuin kware eno baje lat lonye dakring ma char shiwo itele yu to yorka pinchit ke funding na gorke but there's a gap more ring machar kana konun until chadag machar chajelun ajen do badan ba ko inkwar ba ko latkeja raina murai kono ka kentin diala kono shaling ala ko inkware be modelon changna makana extend changna makan kir kana larno ba yun niam ban ngai ke jeno chede let unless charing machar cha konun then bigo kula ben gwada dana don de kuin kwade jelatin so ko kuin kwar chala loraba anyo kireng machalat ke kuin kwar ke kwide mo ka chi ke lat ke kuin kwar ke kwide mo kuin enten konti la South Sudanese tin goren wo de kan kwar lo idien de kan kwany ka lokir mi yadi de no de kuin kwar mo de jelat en gaba chalat gwasame ne titi ka tadan chiken lat ke je gwasame ne lat ken no ne ken kwa ke pressure kwaka pressure Africa Union kwa pressure bo we dial ko United Nations ano yen mu gorin South Sudan betikmal gori no South Sudan che bo we ka civil war again lonya Dr. Machar biya nyoka nyurnyok biya mal biya nyom let yen biya gaf keten kon kalalet biya kalalet special unification of force is very important ba de ni Dr. Machar dial ba ga nangray wiki juba be reuden dial ba report ka containment site so kuje mo be mal bu kuleben ban me kan de ne kan ko kon unify kan de ne kan ko kon integrate ko integration che bu to no mat kan de ni tin loro bang akan kweren kan kon brashe men to no mo amlat kirm yadi de me te ke kuin kwar me balat ne me ke le tarem abang ko tel kuin kwar me de to gwan me tel dak me chatin no mo wa impossible long by the way ya de me to gen me ne nyana tama roy ken siang lat ken o te ke kuin kwar me lat ka wal de korte gitin ka penal ka jongli ka Western Equatoria so reality tele kumichala kuin kwaratin do no kan chengde kana kon mention no chenga dien ba yutina malat ke lungu ne reng machar berar meteken ka plan ko ba kuin kwarlat bana ko focus tin nyok do no dal kir me yadi kamishit kana mo jen guyena tamam lat kana e balat wal tit ne dial tunare ko der ko gwade kir jen gwari kamanyam ka kujamo ka kuy lok dakre machar chimalin kone ne ka jen request da ne cha top cha kam kir mi yadi no kira lon Dr. Machar reng machar la da malkel no jen e shalinga ne lat ken no e reng machar ba kon luk ba kon top na kule we ko ba jalun e mi cha je dor ba je lelde ba je kule ba je yen ke ba je mo ka punishment e kuma kir mi yadi den ko kan ko ala jogono yena na me mishal ke politically motivated si o te ka ber mi cha du reng machar and peace charge violate yen Nika 2020, 2022, 2021, 2022, 23, 24, 25, 26. She had violated already in peace agreement. And peace agreement she violate kona. Power sharing a dane gorke kime chatine. She had violate. One mimo she acquaint nene kun. She a ne dagma char she a coach. La wo yeran chang oku in dagma char queen a consult. Ke leri and learn around the wakaja. Kajaram dana tekaneka. New dodi cha peace agreement. Charge violate a kirma yadi. Nike in the beginning, a she tam right now len ngaro dienen. So she kir chongolel, she peace charge violate. So na me der gwano de konangach. Ka kujamo male roda jene. Ano bi malu ben chedaman chakwin ya, o ba der machar ba jo kolu ndre tijen. Michi reng machar che berar. Ano chela free and then minakulo lad ba ko lad no ti queen kwaram broda la. So queen kwar with reng machar che betuo. Mana dien gwaseme nay kon diala no tene to ngwan no gori en wor yeng ma cha dere tere ti jen ko gwa ber ne kon lan nuore ala nuor politician te kel ke kir mi yadit ko ngay ken no nene nuori ken dial cha ka support ken it to but gui ken ring ma char mi ken eliminate ke kana wo
there are option can nuer no de ka support but it will not happen te ga nuer ko kien te ga tindi de support te Carodian yar commandant let kene e che gu e ka chi gu ni rek ma char ko rade there's others young people young men te very strong brave brilliant ka te ka leadership quality ndana gorke te de gware ma char de kan lene kan anyog rek ma char kana kwan nuer no jena kwar kan kwan bo kan nuer ton kel ga kirmi yadi alada chelet ke je ma jin ma mi bom ka cha jin nok and then de rod chung ai chung ba gwas me chung ra rod ko jina ngi je ti ni de ba ju kwa ni run chira rod chung lor bang chi ma no e rod chung eno kebi ma na me cha kamine ne jang bi ye kona na meni a competition ko ku yene tere na eno ne de ti nok kana ki chi kana nok chi gere ma cha no run an wore ki jang ki kotoria ki ne diala ko ken den be kana kwan bala kwer kametele ne tin wani she kwanya then be fail the same thing goes to Kirmiyadi kirbo mi chala ramimo mi cha nok ban ka cha pa okay there la ko there continue kwa open away lap kan away ko bala ro ne badil tike tem anoran beru kurun dangde mi chirun ge shiga ben a chen gujiro gwaid badil shungon komomo then ba rada dien ba je kwan ka ba je kwan bon ba je shung mi che pa bu we tin ba nyok chirka do ba na gorje ka jem wa kwa lan mi shal ke democracy jen gor ko ko ran ba te ka lwar ke kwende ka kuer andana nok lode ja chikir mi yadi de no kire jene mo wajien be chuch kona jigwala ka jeno chika yur ngani kan cham for very long time ajen menen yana tame udial tin kona yiken ke kolaki chiken ka kwal ke ken oil la ke gol ti dial ti gen dial ano chiken ke realika ka chiken ka to win te dial ko kien chiken to na western world ko be kan yukula kan ba na kul bu ko kaje ti dial in kan ne ka du sel be ke ma yadi ite ke donation min lede kan you kon chi ke yuke ke you South Sudanese but use ke ko di chi South Sudanese chiken chon in chiken ku of course chuang ba ben ka shanga dan en wa kuin kwar wa je tuk ko bia ba kwenetin kon tin no ka jera mamone miti ne dia chicken kiri kana kwan ba shugwa chi gare ma char kwan cha gwa ta bande nga cha gwa kwar dial ko ken kana kwan ba shwamulu no rode do you remember this kiri is not ready ko ba queen kwar ba jelat shang malar je ka tugda me ano men nyam cha kola cha na cha ga ju chanen ka panal cha ne dial cha ga ju chanen ka jongle cha ne dial cha ga ju chang na gwa da den chang na IDP camp chang na refugee camp e tactic ran ko run chang bu queen kwar ba ben ne de to shikana bele rejak shaka bele mat ke population census ajen mena yena maba ko population census ba ko jere jaka no chaja goro de jelat yen ko lar yen gonene en wo ba dial ba kala de bika go ereng ma char bi bararo bika nyur ka do ba dan ba ngwan ba kalat keje ameno ke ne dial ti shal ke ti refugees ba ka luire which ka South Sudan ko kala voters mo ne di la voters sigi jub Carodian juba ma jub ku kelong again the entire population bu kwan bu kwer nok loy na bi kana kwan ano cha bu gor mana lat ke kir mi yadit ka ta dana gwe jeno de ngwande we ke ko kir ku ye long din ne diala kontila citizen ro ka South Sudan so bramo kwer be je kwan kir do dana gor je ke nyok one last information gwatame me sha dop sha jelat cha jelep antama dakar ma cha ra ko in kwara cha je tuk wa be we be je open ke do be je open keneti kon langwene bungwene buga shute ka ngu buga shute ka hop ko bran be wuj ba jela dika ngai kone wi South Sudan ngura kanala tele chare tele dul to go tele ni point pi ni daka ngai kone economy che jek yudi al chara yoniam ko wodi tele ne to go to share ka tin ne to kone shuch changaran mana char ga ne tin shuch and then bari dial to ko kien ba ga leka so kuje mo ngene option den wodi ku in kwara lat kije be use jang wala nuore bugo chute ka lwanko bran bala kwer kin wala do jang che de rich but jeng no wodi me ba be tok duel kel be de yalla bako dominate loka no de ne ko kende ga do de kana je ke be chwer be jalat ramamo na mo je ndana lokelo so chwer jega jen mo kala gor titi ba ka dil kapchung cha gor no be te kariek be tuok ka gwasen be ko ti dial bala na wech ne dial bugo te kel ba den mai serate ke kim yadi da mo kudan nuore mo kana jang ba je dil wech when I talk in 1991 michi dot job kana mo a time of struggle and what they done talk te dial te content le la ring machar kana Dr. John Grande mabi ko kale be piedwina dan tam na mo shi chuong ko kuje mo de gor no di chanti ga ngai ko ne
rieng machar be berar benderar jen be mal be ben jere wi ka Sudan me kare machar bratel mishal mal so agenda an gode nyaka kon kel ene ban nyoje ka now the information ene biya te kamal ana bye bye